He rongo ana te wānanga o Aotearoa I te whiu a te tinihanga. Tērā pea e 80 tāra Amerikana te utu moto rātou whakapono ki tētahi I mērā I rere haere nei I wainganui ngā kaimahi rangatira o te wānanga. Te mutunga iho he I mērā nā te nanakia e ngana ana ki te tāhai moni. Hioi hei tā te tangata I whakatū I te wānanga o Aotearoa a rongo wetere, kāre tika ana ki anoho te tumu whakahaere pūtea o te wānanga a Bronwyn Koroheke, hei papa ki tēnei hapa. Nō reira, me whakahoki tana tūranga mahi ki āia. Kei a pere wihongi ngā tai pito pito o te wā ki tēnei take pere, he ha te rētōtanga o ngā kōrero kei a koe. Scotty no te kauma iwa o Noema, whiwhia I te tumu whakarai o te wānanga o Aotearoa a Jim Mather I tētahi pātuhi, e mea ana kua whakawhiti te kauma iwa mano tāra Amerikana ki pēke no whenua ke. No ai te pēke, koera pēr te pātai mano tāra. Heoi, he huana ngā mahi rore a Ipurangi. I tonoa e tētahi tinihanga nei, tētahi imera ki te kaiwhakahaere moni o te wānanga o Aotearoa a Bronwyn Koroheke. Anō nei ko Jim Mather e tono ana kia tuku te pūtea. Engari anō tēnā. E mōhio ana te karere kua rihai na te wahine rā, kaua mō tēnei take, engari he ai ki ngā kōrero kua puta ia te wānanga o Aotearoa, he whakai ngā kau kotahi. Nō reira te pātai, I raru I hea. Te ipurangi, ipu mōrearea. He ipu I kapo ake te ringa a Bronwyn Koroheke o tira te wānanga o Aotearoa tonu ki te kupenga o raru. Bronwyn obviously wanted to follow instructions, and if she thought there was a genuine instruction, I can understand that she could do that. Ngā kupu whakapono a te tangata nōna anō te wānanga o Aotearoa I whakaara. Me tāna he tautoko o tira he taunaki I ngā mahi a te kai whakahaere moni. I hope that Jim gets the money back, and it looks like he got it quick enough. If he does that, our girl should get her job back. Engari anō te pātai, he pēhea hoki te ngāwari o ngā mahi tinihanga Ipurangi. I kōrero tahi māua ko tētahi mātanga Ipurangi tonu, ia te mōhioranga. It is quite easy to forge an email address and make it look like it's authentic. For example, I could, with not too much effort, forge your email address and send it to your colleagues, and your colleagues wouldn't know any different. E taunaki ana I te whakapono, aha kua takitahi mai, whānau mai, umanga mai, he mōrearea tonu te Ipurangi. More and more individuals and organisations are becoming more and more vulnerable. And the more Māori are becoming more connected to the internet, we're becoming more and more targets for scammers. We're seeing a whole new way of scammers using Māori language, using kia ora, trying to use casual talk. Kei tētahi pēke I Hong Kong rāno te moni e tārewa ana, heoi kua whai haere te wānanga o Aotearoa kia whakahokia mai. Me ngā urupare, kei te tokorua nei. I would recommend multiple signatures, whether that's online or whether the people have to go to the bank. Probably personally I'd say anything over say 5,000 or 10,000 would require 3 signatures, the chief financial officer, the chief executive, and perhaps a board member. By having multiple signatures just makes scams more and more harder. I hope the wānanga goes from strength to strength. That's my wish. E nei I noi e tāpai atu ana hei perehana I tēnei wā tuku hāpai, tētahi ki tētahi. O tira e kore ngā whakamataratanga e mutu I kona ki te ao pakihi, ka haere tonu kia koutou I te kāinga tonu. I tēnei wā kirihimete kua nui ke atu ngā hokonga a Ipurangi, me ngā raru ngaro moni ka whai hoki I tērā. Anei tā taiuru whakatena ki te iwi. Just to be cautious of when you do use your credit card or who you give your personal details to. Just also make sure that the email address and the website address looks authentic. And if you're in doubt, do a Google search on that company name to get the proper address or the proper email address. Ngā kātika. Heoi anō, ko taua karere katoa itia kia haumaru e te iwi ki ngā mahi tinihanga o te ao Ipurangi. Scotty. Nā, kia ora rā.